kud me njen otac jatila da je poljubim i kući odvedem. Ako bi volio da sve zaboravi. Ako bi volio da se ničega ne sjeća. Ako bi volio da svuče za sebe ovaj stari frak u kojem sam se vjenčao prije 33 godine i u kome stalno drži predavanja u dobrotvorne svrhe. Evo ti na, evo! Milostiva gospodo, ja sam stari i olinjao kao ovaj prsluk na mojim leđima. Kako bi volio da se ničega ne sjeća. Ona je tu! Milostiva gospodo, molim vas, ako vas upita, recite da je predavanje održano i da se nakarada, to jest ja, držala dostojanstvo. Polazeći od činjenice da duhan sadrži poguban otrov, o kome sam vam već govorio, pušiti ni u kom slučaju ne bi se smjelo. I ja se dajem za pravo da je ovo moje predavanje o štetnosti duhana bilo od koristi. Rekao sam što sam imao! Dixi et animam levavi. Rekoh i dušu olakšah.